Оқыту Қырым татар тілінде алып барылған мектеплер мейданға кетірілгенінен, оларны тәсіл системасының стандартларына жауап берген алға кетірмек, ожа жемачыларымыз үшін esas мақсат oldu. 5 yıl evveli Mariçi Birleşmesi'nin reisi Safureka Cametova bu niyetini meydanға кетірежек leyha hazırlap, bütün Ukrayn Birleşken Cemiyetler Al-Raid Teşkilatının Kırımdaki bölügüne teklif etti. Оқыту Қырым татар тілінде алып барылған мектептерінің мади-техник базасыны Пекутув деп adlandırılған leyhaға İslam İnkişaf Bankı qol tuttu. Nihayet 2009, 2010 ve 2011 seneleri içerisinde ana tilimizde tahsil berilgen 16 mektebimizin maddi-texnik bazası bekitildi. Bir sıra mekteplerde buyuk tamir işleri, çöplük basıp kalgan mağazlar temizlenip, aşkhane, sport zal, emek derslerini geçirmek için sınıf odaları yapıldı ve gerekli eşyalarla taminlendi. Karasu Bazar rayonunun Alevke, Annovka koyundaki başlangıç mektep yanıdan yapıldı demege mümkün. Bütün fundamentlerin, sokolunu, krovlasını, mebelini getirdiler, pencere kapını yaptırdılar yanından, plaşatkalarını yapıldı, orgtexnika alındı. Sağ olsunlar. 1 milyon гривна uç mektepke berildi, pek büyük yardım edildi. Hocaların adından, ana babaların adından da bir geri teşekkür bildirme isteyik. Mektepteki taqdimnamet etbirinde teşekkür sözlerini aytkan ana babalar, mektebimiz bütünley yanılandı. Endiden son balalarımızı tek bu mektepke bermelimiz dediler. Eski bir zdaniyamızın bayağı tamir yaptılar. İçindeki değişmeler yıldan yılga ebet güzelleşe. Bunda okup kettim, meni kızımına barıp üniversitetinden bitirip geldi. Yaş balalar uzakka katnamaylar. 4. klaskaçı olsa da kışta boranda özümüzün koyda bir yerde mektep olganı bek yakşı. Bütün ana babalar ariza verip bu mektebi daha bek doldurmak gerekmiz. Ve ilahır olup bütün rayon boyunca ana babalar ricada bulunacağım. Korkmanız, milli sınıfları açayık, bala bahçalarını açayık. Deşüldegende geleceğimiz bizim tilimizde. Яңыр Ali, tahta, dolaf, kitapkhane, emek feni kabineti, umumen hep bir şeylerle taminlengen ve mektep binasının ikinci korpusu tamir etilgen mekteplerden da biri bu Ahmecit rayonunun Bulgana koyundaki bilgi ocağıdır. 700 binge kadar para işletildi mektepte ve bugün biz bu kadar dülber ve acayip odalarımız var ve bütün imkanlarımız var balaların yaxşı okutmağa ve onların isteklerini көтермеге. Talebelerin sağlığını korçalamak için mektepteki tibbiyet odası keregi gibi tolduruldu dey mektepnin hemşiresi Lenara Selametova. Mektepte talebeler en kelgen oda bu tibbiyet odası oldu. Kuf aparatını kullanamız, ballarını de tedерlейміз. 2-3 kerende kelem, men yaxşı oldum, hasılığım açık kettim. Оқыту Қырым татар тілінде алып барылған мектептерінің мади-техник базасыны Пекутув лейхасының екінші траншы қысқа мүддетте 6 ай içerisinde muvaffaqiyet ile amelге geçirildi. Deyler onun müellifi Kırım Yukarı Şurasının deputatı Mariçi Birleşmesi'nin reisi Safureka Cametova ve becericisi bütün Ukrayn Birleşken Cemiyetler Al-Raid Teşkilatı'nın Kırım'daki bölügünün reisi Muhammed Ali. Bu sene bu mektepten kapatmağa devlet hakimiyeti karar algan son biz şu bu yerge kelip mektepni saklap kalmak için leyhaga kirsettik. Kırım Tatar Halkının Milli Meclisi'ni patronatında Al-Raid ve Mariçi Teşkilatı 2 sene içinde 16 Kırım Tatar mektebini tolusuyla tamir işlerini yapıp tamamıyla devlet стандартlarına binaen çalışmaya bütün şarayetler yapıldı. Мы показали, что действительно мы совместной работой сможем за короткий срок осуществить таких проектов, и мы поддержали друг другу, и ассоциация Маравчи, и ассоциация Al-Raid, и смогли за этот короткий срок сделать. И этот проект, после того, как мы закончили первый его этап, мы тем самым Ислам Банки был признан как первым проектом по всему миру для Исламского банка развития. Это мощная организация международная, имеет свои проекты по всему миру, но она признала наш проект как лучшим по всему миру. Taqdimnamet tedbirlerinde mektep sponsorları teşekkür sözlerinin beraber muzikalı selam ve hatıra bakışlarını taqdirlendiler.
Şiir, oyun ve yırcı, icadkar balaçıklar ve mekteplilerge Al-Raid teşkilatı bakşışlar getirdi. 2009-2010 seneleri Kırım'daki 9 mektebimizge okutu Kırım Tatar tilinde alıp barılgan mekteplerinin maddi texnik bazasını pekituf leyhası amelge geçirildi. Sonki yarım yıl içerisinde bu leyhanın ikinci tranşı da 7 mektebimizde kırdı. Jurchi rayonunun Sarıbaş, Kurman rayonunun Buyukonlar ve Jankoy rayonunun Kalay Milli Mektepleri de olar arasında. Esas mektepke kerekçiler. Çünkü biz çok yıldan beri bu şeylerge muhtaç edik ve aveset edik. İnşallah biz şükür bugün de biz gördük İslam Bank tarafından yapkan bizge yardım. Ben belesem bu yardımın neticesi bu kısmet etse bu yüksek dereceli dersler ve en esası balalarının bilgileri. Algan eşyalarımızın demek işletemiz. Bütün derslerde fizika olsun, kimyada olsun, tıbbiyat kabinetini aldık bugün günde. Bu şeyler bizge pek gerek. Daha da yüksek seviyeye koterildik. Şunun için bu insanlara büyük teşekkür. Abdetmizning ilk yılları Kırım Tatarları toplu yerleşmesi için meydanga getirilgen Sarıbaş koyunda ufak milli mektep faaliyet gösteriyor. Bu mektepke leyha içerisinde gösterilgen yardım endi neticeler beri. Emek dersleri, sport meşguliyetleri, eppe diğer fenler gibi zemanevi standartlarda geçiriliyor. Biz antirlerini pek çok işler yapamız. Ben emek dersini pek seviyorum. Çok sağ olun sizlerge. Mektebimizde bek balban dеңişmeler oldu. Bizim bu podvalımız bolen güzel dügül edi. Polunda toprak edi. Polun sementlep üstüne linoleum töşediler. Endi biz podvalda derslerini ötkizmege imkanımız var. Kolaylıklar var ders geçmege kışta. Sarıbaş Mektep'nin takdimnamesine müdür Aliye Hoca Musayeva yerli hakimiyet ve meclis vekilleri ana babalarını davet etip, leyhana amelge geçirgen ve şu mektepke dikkat ayırgan İslam İnkişaf Bankı, bütün dünya Birleşken Cemiyetler Al-Raid Teşkilatı'nın Ukrayna ve Kırım'daki bölügü, Marifçi Birleşmesi Milli Meclis'e teşekkürler bildirdi. Bu yardımla beraber bizim okul prosesimiz daha ziyade inkişaf olacak, daha ziyade balalarga temelli bilgi vermege, yardım etmege etecek. Takdimname tedbirinde bulungan Kırım Yukarı Şurası'nın deputatı Remzi İlyasov, Milli Meclis azası Zahir Smedliyev, Jurchi rayon devlet memuriyetinin başı Irina Kluyeva, Jankoy rayon tahsil bölügünün rehberi Viktor Petnikovski, tahsil nazirinden Zarema Süleymanova tahminen 6 milyon grivna miqdarında sermiye ayrılıp, mekteplerinin maddi texnik bazası bekitilgeni için teşekkürler bildirdiler. Ayrı teşekkürler yaş hoca talebe ve mektep hemşireleri tarafından oldu. Profilaktika etmege kuf aparatı var, ingalyator var bunda. Холодильник'de bize verilir обязательно. Da холодовой элемент tutayıq biz, прививка yapkanda vaktsina tutayıq biz. Rastometr var, terazi elektronny. O da gerek, medosмотр keçkende balarga gerek o. Kırım Tatar tilinde alıp barılgan mekteplerinin maddi texnik bazasını pekituf leyhasının müellifi, Kırım Yukarı Şurası'nın deputatı Marifçi Birleşmesi'nin reisi Safuriyaka Cametova, epi bu çalışmalar tilimizin saklanması, milli marifimizin tiklenmesine yapıla dedi. Kırım Tatar mektebinin maddi texnika bazası Rus mekteplerinden yüksek oldu. Onun için herkes özünün balasını Kırım Tatar mekteplerine versinler ve halkımızın geleceği aziz balalarımız, sevimli balalarımız ana tilimizde talim terbiye alsınlar. Maksadımız böyleydi. Мы рады и довольны результатами этого проекта. Все в совершенстве, все на высшем уровне. Я надеюсь, это приносит пользу всем ученикам, и это помогут всем возродить свою традицию и сохранить свой язык, и изучать свою культуру. Mektepte geçirilgen tamir ve getirilgen eşya, okuv materyallarından memnun kalgan talebeler musafirlerine şiir, ilahi, oyun yırlar ile kuvandırdılar. Musafirler ise her mekteptege bakşış getirip, onların kuvançına da kuvanç koştular. Окутув Кырым татар тилинде алып барылган мектеплерде заманеви тәсил системасынын талапларына жавап бермеси үчүн Марифчи бирлешмеси тарафынан Кырым татар милли мектептеринин пекитуф лейхасы иштеп чыгарылды.
Милли Мәҗлисенең күзәтүе Бутун Украин берләшкән җәмгыятьләр, Альрайт ассоциациясе вә Марифче берләшмәсе тарафындан амилгә кечерелгән лейха эсасында бу эко мәктәпләрдә тамир эшләр япылып, зарур оргтехника менземеләр алынды. Кырым татар милли мәктәпләренең пәкетүф лейхасына Сермия Ислам Инкишаф банкы тарафындан айрылды. Реставрация и оборудование 9 школ, национальных школ в Крыму, и оценка была очень высокая, и учитывая вот такие успехи, когда мы подавали на второй транш, мы добились помощи от Исламского банка развития, принимая во внимание, учитывая те успехи, те удачи, которые были при первом транше, когда мы реставрировали 9 школ. Мы работаем в Араде так, мы заканчиваем этот проект, презентуем его перед спонсором, потом мы должны проводить исследования, в чем нуждается народ, какие приоритеты. Это занимается времени, поэтому сейчас не могу обещать, какой приоритет у нас, но это зависит от исследований, которые мы проводим с помощью специалистов, и потом через год мы объявим, какой у нас будет следующий проект. Милли мәктәпләрнең инкишафына хезмәт итәчәк лейханың тәкъдимнәмәләрендә Карасубазар район дәүләт мәмурiyәтенең вәкилләре, шәһәр мэры Альберт Кангиев, Крым тәсил нәзирлегенең муавины Владимир Буякевич, Ахмечет район шурасының депутатлары булынып, спонсорларга тәшәккүрләр белдерделәр. Мәктәп мәмуриятләре спонсорларга хатыра багышларны әдия иттеләр. Мәктәптә бик чок эш yapıldı. Балаларга яңа техник васталар келді. Сыныфларда ремонт oldu. Мектепте яңа ашхана пайда oldu. Bilgisayar odası, яңа компьютерлер бердилер. Эмде эмек дәресіне оғланлар үшін, қызлар үшін тікіш машинкалар. Ожалар не лаф етті, балалар не лаф етті. Қолайым сізге, керегім бұл сізге. Бек мемнелер айтылар. Аллах сметсе, кішкене мектебін бақмайық істейік. Кішкене мектебі, біздің 42-ші мектебі Курсейтова соқағындан анда мүмкін олса, біз Мұхаммад Таханнен, Смайл Бенен, Софриоджанен лаф етерік, Аллах сметсе келген шенеседен анда яқшы мектеп керек, құрмай башланғыштыларға. Тәкъдимнәмәләрдә чыгыш япкан Кырым Югары Шурасының депутатлары, мәҗлес азалары Сафрика Җәмитова ва Ремзи Ильясов ярдәм кулын узаткан инсанларга миннәтдарлык белдереп, район меморлары ва Кырым тәсил нәзирлегенә тәнкыйть иттеләр. Мен монда сөзгә чыкканда, шуны диккат иттем тәсил нәзирлектән, нечендер без парламентте, Кырым парламентте бу концепцияны кабул иттек, сез әле дә бу программаны безгә күрсәтмәйсез ва сез оның үстенә çalışмайсыз дип. Utanmayısın деп ayттым. Мында не kadar адамлар бар, өзіңіз көрдіңіз мектебіңіз, не kadar тіл білсе, инсан, что о kadar өзін медениетli olған дуя. Бізден, мында топлаған жематындан, тәсил нәзірген министрге, Зос Виталий Алексеевичке selamlar айтыңыз да, мұтлақта, бұл ішлерін девам етсін. Байрам тәдбирләрендә мусафирләрне үз чыгышларын куандырган мәктәплеләргә Альрайт тарафындан бахшышлар китерелде. Таләбәләрнең тәшәккүрләре сыннарсыз oldu.